Koliko je Srbima potrebna jasna strategija razvoja kulture danas? Ona nam je nasušna. Evo samo na jedinome primjeru da to pokažem. Šta je učinjeno od Benjamina Kalaja, pa da kažem do Ešdauna, ajde da se stvari vide. Samo na jednome mjestu, na nekropoli Stećaka srednjovjekovnoj, najljepšoj, Radimlji kod Stoca. To stolac se zvao Vidoštak. To polje gdje je ta nekropola, ono se zove i zvalo se Vidovo polje. Rečica koja teče zvala se Vidoška. Šta znači Vidov dan Srbinu, ne treba objašnjavati. Tu su sahranjeni petorica vojvoda iz familije Hrabrena Miloradovića, onih docnih ktitora manastira Žitomislić. Jedan od tih Miloradovića vidjet ćemo ga kod Kutuzova i kod Rusa u otadžbinskom ratu. Pa se onda, zbog toga što su vojvode tu sahranjene, to polje pored Vidovog zvalo, to groblje se, u polju Vidovom to groblje se zvalo Vojvodina. Od Vidoške, Vidoštaka, Vidovoga polja i Vojvodine odjednom je osvanula Radimlja, svačija i ničija. I tako zapravo se miksa i briše čije je to. Recimo Stećci, srednjovjekovni u Hercegovini i u Bosni. To su kamene tapije koje ne gore, papiri gore. Ove ne gore. Ako ih tačno i kako treba pročitamo, oni su jasan znak tapija da je to naša zemlja. Na način na koji u Nemanjičkim manastirima stoji ktitorska kompozicija i onaj koji drži tu maketu tog manastira na ruci, slikan je šta su te ktitorske kompozicije u našim starim manastirima do lične karte naših careva, kraljeva, svetaca, mučenika i ostalih. Kamene knjige ne gore, ali kamene knjige valja pročitati kako treba, jer su ih neviđenim mistifikacijama, posvajanjima i samopredstavljanjima mnogi posvojili. Evo primjera najkraće, ne znam da li će to biti ako ne bude dovoljno vremena odsjeći. Ima crkva iz Pokosovskog vremena u Vlahovićima kod Ljubinja, gdje su dva stećka u crkvi. Crkva se zove Svetog Lazara. Do oltara je stećak na kome prvo stoji krst, pa onda zapis velikim, starim srpskim slovima. A se leži knez Vlać Bijelić u svojoj crkvi u Svetome Lazaru. Čoveče, tako da nijesi proklet, ne tikaj ume. A kada se sahranjivo njegov sin, on je proširio crkvu, pa je zato ona i velika. Napisao je, stoji zapis na tom stečku do vrata, a se leži Vukosav vojevoda Vlačević, i što je krst na početku, svojom drugovak družinom i donesoše me družina na svoju plemenitu baštinu, jer zgiboh na krajini i da je proklet ko će me taknuti. Ako to nisu dokazi čija je to crkva i čija je ovo vlastela, ja zaista više ne znam. Oni koji tvrde da su to njihovi, a ne moji preci, zaista mislim da imaju konfuziju u glavi. Ako nam preci nisu zajednički, a oni neće da su nam zajednički, onda ja ne znam zbog čega su im tako primamljivi tuđi grobovi. Jasne su te pretenzije uvijek, evo, kroz našu tragičnu istoriju velikih sila i ostalog, ali u kojoj mjeri je naša odgovornost kada je u pitanju... Naša odgovornost ogromna i većinu krivica za ovo o čemu sad pričam snosimo mi. I naši istoričari, naši naučnici, naša inteligencija, naša politička elita. Zato što su se prema onome što je naše ponašali kao prema Alajbegovoj slami.
Zato što nije bilo nikakve odgovornosti da ono što su nam namrli i sačuvali naši veliki preci, mi sačuvamo i damo generacijama u nasljedstvo.